Hello, binati o minahan kong matalog na natin. Diya ta karon sa barangay Agpanga. Dapit sa baybayon guys kay labing daghan ng tao dapit sa itom nga rin guys. Isa guba og katis guys pero naray masilungan ba. Okay, today is March 31, 2024. Nga family banding rin guys, Easter Sunday. Ini guys kon ya kun guys sa Kanigaw, dadalit Kanigaw guys. Bang rin sa Kanigaw, sa Kanigaw alisan ito muna Kanigaw guys. Bang Kanigaw moto Kanigaw. Okay, happy Easter Sunday. Okay, happy Easter Sunday guys. Busing kalibot sa barangay Agpanga guys. Naramdari kay Mingo Huway ay tawag ka. Tawag guys, family banding room guys. Yeah.